Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Makitam ka di ti doon sumungad. Ay na, nagwapo lang unay di naka-long sleeves iti stripes of blue and white. Anya ko mano na gwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa atao, uray maditi ugali na, basta nataan. Ano tinasaya at ti ugali na, no nalaad mo't. Aha, no way! Malo. Conrad, adda do anak katugaw iti may sa alamisaan. Ijay tan ama kitugaw. Babalasang sama dagajay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Amang ano tay kunada abalasang idikalman. Rugyam man ang tiki na pilyom. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom. Adun ti pinagsangit mo. Si kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Isu-asukatam, tapno da thrill na. Oy, maditikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumit at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglwa. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Oy, di ka butbut ngayon, Pars. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa amanurat. Hi beauties! Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay ti lamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak a makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siyagam ni Gary. Ket isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Taalalay pa ikit din. Bakla ka di, dapat alalay mo. Babaeng sama ti amok nga alalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang lang nga, kadi nga alalay. Ay, hoy friend, apay adi ka matagtagarin. Dumdum nga iti saritaan nyo. Alangan mo't abo manlaetak. Kaslada kami ti performer. Katsi ka mo ti audience. Anya ti makunam, kadag iti kinatable ta. Adatartarabitap jayagnagan iti malo. Ha? Nalay nga makirabak. Ni ngay Vanessa. Nasingpet unay, sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di, ngem makaparagsak ni malo akasarsarita. Nalaing a makirinabak. Aywan gayam. Di tamot na damag ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni malo. Ta nakabado iti purawo. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tamo ti trabaho ni Vanessa. Saan mo ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may kadito'y apartment apaggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka. Kaano pa yasiningir ka? Nagawid ngamin dagiti kadwa ki balay. Diag may saka nga ron ije mansion mo. Sumangpat damot kat diinton malam. Awan samot duty ita. Adda ka di pangawisang kanya. Kayat ko timapan ije bazar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako mata pang rabiak. Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Iso nga rod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga daitad mo. Pilya. Ala, inta nga rudan. Oh, beauty. Sika ti masabat ko. Uray si kamot, pogi. Api nga da ka ditoy. Papanam ka di. Saan kamot anak kapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo?
awan nga min duty ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan na kinita dagiti trabahador na, kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes, adda pa'y condo unit kan apartment na. Intalik dagiti dadakkel na, idi napanda ijay abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagan. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat latamat, iha. Saan akayat ikabsan mo nga agawid kami dita? Amumatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga rod. Da kami latan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumiko makmat. Maawatak. Ikaw naklaan matay, chay. Mala, aginanaka nga rodan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat tabunbun mo nga arak iti pagnanaadam parts. Ita man pa nga inawis nakmanan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Apay kumanubak nang. Ay, sabalin sa daytan. Diyak nakaturturog anang pampanunot pare. Imbaglakid din tawan sarak ko iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka. Saan ka di animalo ti kursunada maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo. Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak pare. Anya nga tati aramidak. Ay, agpanunot ka anaimbag, pare. Nay, adda ka matgaya man, Carmine. Kunak mo saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaong mat nga aldaw ti pakada. Narigat mo't no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Uy, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa'y dito Pilipinas. Wen, balasang akpay idinagyanak kada Sir Isaac, kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saan na balasang tabumangat kan? Ay, di ta ka man langan, tamapanak pa'y dita silid kaw. Nay, apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel apasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kinimalo? Manipud high school da, agayam daan. Ijay pa nga rod apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaadan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito yung parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito Mabiit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mo di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salati armam. Masapol nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daan o duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaado Ay, ibagakin ka pare. Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti ipapaitan ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Ewan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka. Sino ang manager? Manager Gary kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakal apasdag. No kasta?
branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko ngaminan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manen ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga rodin tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya? Kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat patyan dayjay? Ang mga nulukon na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat diti bagbagana. Sinagutan naklaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat patyan dayjay agari? Luklukon na kalaang. Uray siya, inikanak mat idikalman. Identad kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti daklapas dag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit. Apaya kas na masurun ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na kat isulaan ti maikan. Kaslakas nga rod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni Meka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawit ka ka din? Wen, agkuyog tan. Ada kayat ko pagsaritaan pa. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Wan, agkuyog tan. Tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wan, aday jay abroad. Nabayagan akayan ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan kaayan ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko. Agpada tangarod no kasta. Jak mamati nga iti day ta kinataer mo kat awan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo. Amangan no adamat ilimlamang mo nga asawam. Mailim mang ayamat ti asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Italaang ada ng sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua, no adamang sagsagot kan kwa na iji opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar na iji a manager, anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko ng samot. Wan, ang mga nusong batan ni ma'am dayjay, tanagtaar. Uray na taer, no saan akor sunada ni ma'am. Hello, Mama? Hello, Iha. Kumusta kan? Adda ka din agar-aram kan ka? Ni Mamamat. Kayat ka din ang makiasawa, Di na magkulaan mo't Agam, awan dakas na anak ko. Adakan iti husto nga edad. Saan ka din? Agam, adda ka din?
Kasla kastan, mama. Ngam, tingitingag pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan arabak, mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakes, iha? Tapno adda katakunay-nay mo iti biya. Sige, tano makita ka na pudno ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Ang saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, mama, matungpal. Sige nga rod, iha. Bye. Bye, mama. Saan ana igagara? Ngam nangag ko ti saritaan nyo, ma'am. Sungbatam ka din ti agdataton kan ka, ma'am. Anya ti makunam, manang. Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napudmon samot ti agdataton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinagam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gare no nagdaton ka ni Nurse Malo? Wan, manang. Ngam kunamot ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon mo't nga umay dito ni Sir Gare, ma'am. Panagkita kat napudnugan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urayan niya nga oras. Ikasar ka. Iti urayan niya asimbaan akayat mo. Nalabas mo't daytan. Mabalin ayamot ti mamin ano nga agkasar. Tapno lang mamati ka na pudno ti idardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano, isukat. Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanyak. Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gare, ma'am? Pagkunaamat, manang. Permi ngamin aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa na? Ngam, yaw awis nanti kalaysa. Wan nga rod. Ngam, agurayak pa iti sumagmamano ka nito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan na kata nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma? Hello, mama. Ada ibagak. Ni papamday to, iha. Anda ni mama iti restroom. Oh, anya da ita. Good news? Adan kaayan-ayat ko, papa. Iso nga agawid kayong diti Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, tinapagtulagan yo. Saan mi atub nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalaysa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Iso nga gawid ta kanon tagkalaysada. Oh, makaawid tamot laangan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkadkad ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, maet. Nalabit akas ta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Oh, mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod,
Ang kapilitan aditoy ti pagnaedanta. Taditoy ket ngarod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanya. Anya ka diday taapakaragsak ako nam. Di na kamat paggagaran, ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayan ayat kami. Anya? Sinong batam? One friend. Ay, sige, bye. Saan ang mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatak ni Gary. Awan ka iti madlaw mo, ma'am. Madlaw ko nga anya, Manong. Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw, iti impadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka din, o gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawaya. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka nomot iso ni Gary. Ngam saan namat nga inaram ni Ma'am Malaw? Si kamat inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya man ti panagkalay sa ayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko, anak iti kasar. Oh. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adenggan. Apay kumasintonado. May met, bestman ko ma. Numabalin la ko mga ag-best man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't mabalin May salaeng. Angem, may mayat no ninong. Tas sikat ipan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapanta iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sikat imang pili no anyang haldaw. Day awan naka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkit-kita kayo ka di ka ni Malu? Itinabi? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Diyak napnapa ni di ospital. Nagkita kami di at da binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan aw-awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kankwana? No, adabasit nga itad na. Ala aklatan. Ngam saan aka na yun? Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Un sir, edi pa'y addadag iti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kun ti driver da. Nabayagan na kiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damot tan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Ejay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinigosyo da? Un sir, edi pa'y laaddada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Diyak man maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanday paagas di Amerika. Onya, naragsak ka di, love? Unay-unay, love. Sapay ko matakanayon ta naragsa. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan aparswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kastak mat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary.
Anya? Apay adidak inawis. Salbag dagiti atwa. Ada ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan, gitakan. Awan mo't gayam ti amo. Ma'am, mabalin mo mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pa'y laang ti isa sangpot da? Anyang iti naramid da iya na pananda? Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amo matan ti agayan ayat. Imaya, taimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin gari tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya ko matinagawis, mabalik nga inawis ka mat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya? Nabiit kayo pa'y laang agayan ayat? Kalaysan adagos? Agin inayat kami. Kat kayat mi matantiag simpa. Wen gayam, sika ti alaak a maid of honor. Anya? Maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Umanugot nga tanimalo, nga iso ti agbalin a maid of honor. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas ana paulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Anya? Nabiit kayo pa'y laang nga agayan ayat? Kalaysan adagos? Agin inayat kami ngamin. Kat kayat mi magtantiag simpa. Wan gayam, si kanto ti alaak a maid of honor ko. Anya? Maid of honor? Wan, agsipod ta si Kati kasingadan agayam ko. Kwa? Panunutak pa'y? Ha? Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asika ti maid of honor ko. Nulakit saan amaira na ti awis ti kabagya. Masapol ngamin nga ada ka no ijay. No anyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo. Tapno adakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day jay abanesa. Apay asikat inayat ni Gay. Masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gay. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasal na. O manugot ak nag-maid of honor. Ngam sa anak amapan. Addan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadak-alak ti ragsak na. Welcome iti mansyon tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay ka ni ka. Arakupan ka man. Mala, mintas kayo, madam. Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawan dak, Papa. Ay, saan minto apulos apanawan ni Mambanisa, sir? Nasingpat nga main kada kami. Nasayat nga rod, tapno adda kayo lata akad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalaysa. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag itininong awag mo. Manipod awanen dagiti dadakkel ko, gapoy di aksidente. Sikan, ti kanayon akad-kadwat. Isungor nga singsingpot ka. Patsyem, dagiti ibagbaga. Tasyakat nga ro tininong mo. Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nang dagiti agbalin akatugangam. Wen, kita ma'am.
Imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Apay nga rod asabali ti panagrimat ti matam. Idi insawang mo tinagan amalo. Sa anak nga agkaon amapan iti kasar dagiti dua. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidog. Didak tumabigpig. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook, I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak tumat, ti maudi apagkaak. Apay nga tagaawan pa ni Malo, mama. Mangrugin ti kasar. Anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan ka numot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka diti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adam jay kasinsin mo. Ison ti Mang Sandy. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugin ti kasar. Adan ti padi, mama. Agkamot babae anak agaon. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Oh, salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Taobserbarak man ti mapasamak. Ada nga ta napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? Anak ko sa apartment. Namaalig dyan, sa. Siguro. Sana ba nagkadamot? Ada na kasama itong Clara. Kasinsin na nga Uno, ingagara na nata. Di naman siguro yung gagara. Wah, Abnormal ano, kas jay ti aramidin na. salbag dayta akunrat. Ibagamkit din nga abnormal ti akin aramid. Ha, sika ti abnormal. Pumanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo. Day tangano ti saan ko ama awatan. Awan ka numot ti apartment. Kan saan ama kontak ti cellphone na. Awan ka ditin bagbagana, may papanitid at mga appointment na. At dalaing bagana nga amangan ka no adda pasken iti ayan ti kabagyan na. Iso nga ta tinapanan na. Nalabit. No, apay amadlaw ko akas na madanagan ka unay. Ha? Di mat nasingit nga gayem kayo. When, iso nga ro mas daawa, no apay asaan anak ka umay iti kasarta. Agparparik na ngamin kanyak. Nga damadi ang makagapo. No apay asaan anak ka umay. Saanan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na. Iso asaan asimang pa. Wanya, naragsak ka kadi iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kayat ko maadan ta dagos iti anak. Diyak kayat alakay ken bakit tanto sa tamadaan iti anak. Uray syakmat awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sapay ko ma, tamadaan ta dagos iti anak. Di natamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta amaadaan iti anak. Ti anak ti mangkumpleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kaya't mo asawan? No awan anak? Awan ti ganansya? Kaslakastan na. Awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganansya. Nay, si Kamat Gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito itsyenda. Imbaunda ka makitsyenda iti iserbim kadag iti agasawa. Awanda dito, napanday di Japan. Jak amo no anya apagilyan ti sumarno apapananda.
Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Ada nakataktak. Nagsakit na. Sige, panawan ka may. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Dinamag mo ka di no apay asa na nakaumay. Dayta nga ro, ti pampanunutek, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakit. Saan nga agsusurot ibagbaga na? Kaslakas ta nga ro, sir. Madlaw ko pa yan nagliday. Ang mga no adamat parikot na. Kaslakas ta nga ro, sir. Manula ang aldaw tinabati iti inalam aliv mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Jay Pilipinas. Ama no agsublimot tanda pa iji Amerika. Kunak man no sandan nga agsubli. Kasapulan daunay ni Mama Ijay. Agad-adan ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kamsat ko iti trabaho na. Narigat ngamin ti mangala iti katulong ni Jay. Nimat papa. Kasapulan na ti doktor na Ijay. Datamet, trabaho ti agururay kadatay Jay Pilipinas. Iso akapilitan nga agawid tan. Back to work. Sikamag ti masabat ko, Eddie. Simmangpet ka din dagiti amom. Ay, ewan, Ma'am. Nabiit da pa asimbang pet. Kasta ka di. Kat, dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pay. Nakapanaw damoten, Ma'am. Intulod idadasar kan, Ma'am. Kasta ka di. Saan ngagnanayon tiragsak mo, Vanessa? Masagrap mo man ti marikrik na ito alday. Ma'am. Adda ka di parikot? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat da? Siyak ti umay da pasyarin ano kayak na. Anya ti kuna, Ma'am. Diyak maawatan. Ay kwa, awan. O sige, agdardarasan. Nay, pimanawan. Anya di indaya mudum na. Sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino ay tinakadandanunan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami Jay Bulalayaw, Ninong. Imbag tamuyo pa'y tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito, Ninong. Ay, aguri, apay ka na yung nakasaludsudan ni Malo? Apay ka no? Diyak mo na mo. Amangan na da utang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag, tada nakagaon asidadan asim mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagag laeng, noon niya ti kayat mo apang maluman. Tasyak ti agluto. Apay nga agbanog ka pay laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga rod, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Sanak mo ta napili iti makan. Sige nga rod. Diyak ibaga, noon niya ti iluto. Tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayin na. Iso nga rod, adyak rimwar ita amanam. Ada tinalag ko nga agyan pailaan iti opisina. Sige nga Roden. Bye, love. Sino detoy? Mabalin ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka kadi? Basta dyan. Nasakit unay ti puso, Gary. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka diti kadwa ama pa niti ospital? Ang mga nay niya di mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayin na nga ro dita. Bye. Oh, umunag ka, lover boy.
Nakasuot ka iti nakaing ingpis. Payamat-mat-matan naklatan. Umay ka, kaginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa ngayguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. O sige, danggayan ka. Kasta, kunadangin. No di mo patgan ti awis ti babae. Bakla ka. Agbaligi nga tanimalo, iti plano na. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Payamat-mat-matan nakmatnatan. Umay ka taginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Masapol ka di pa ngiguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. Sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Apay ka din agbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbaligi ti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diya kami maawagan. Apay ngay, napanan na ngay nga ta. Madandanagan akon. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-reporton iti pulis. Ma'am, sumagmamanula ang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na, jay may sa aninong yaw, map? Ay, wad gayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka dito, Itoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kaduam ka dito ni Gary? Saan, mate? Naggidan kami iti arimon iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y naging gaita. Imbaga na pa'y ang masapa sumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off samon ti cellphone na. Itay pa'y ngamin adyak maawagan. Apa ngay? Padasag nga awagan amin agagayem. Kayan kaopisinaan mi. Sige man nga rod, Ninong. Diyak amo ti contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Hindi malot yung muk ngay mawag itay kan kwa na. Sa panagawid. At dalakit di iti ayan ni Malo. And ready, bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umaya sa bali dito yung apartment ko. Sino nga day tagtok-tok-tok? Bayam nga muna. Saan mata nakatrangka? Saan ka diya nakatrangka? Nga, makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga ikatanti pa nangarakop ko. Anyan dahi tayo tsura yo. Agbado kan. Tabirbiru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Bimal balasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Nung nakainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Pansa dino tinagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige,
Ina kon Rabin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan iti gasto nga oras? Rabin, no siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo, tayo nakmatan. Agyaman ak ninong. Ala, umay kan gari, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka di ti makunam. Kasjay nga, anya ti kayat mo asawang. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawang. Itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudkudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kang malay. Maasyanak pa'y kidi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa. Apay anaramid mo ti kasyete asawam. Amok nga da sa bali ang marekriknam ko ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan napagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mong adarantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mangidanon. Kaya't mo asawan, pagrig po ng idad ba? Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan day ta kapanunutan. Sigurado, adan turumso aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidam. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Day ta ti kunam. Angem, iti masakbayan, adda madinga itden na. Sana pa'y makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video ti naramid ta idi imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko, ana? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyang, numapukaw ka itibiyang ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak, numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mitay iti telepono? Ni man Carmen, kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmaymay sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ije mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen, akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado Ha! Pagbabawian na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay dua magmagna. Daggari kan Malo. Mapanda iti may sa restaurant. Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir. Sakbay nga agawaid. Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong amin tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayan kan itilugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo ka de, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sa bali a negosyo. Inakitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Angam, agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay adi nakinuray. Amangan ka no ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agatad di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, di na ka nauray, sir. Adda lang amin napanag. Importante ka di tinapanam, sir.
Wan, importante. Mas importante ngam ni Ma'am Vanessa, sir. Ne. Apay akas tati saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay adi nakinuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti buyer? Namawan ka. Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanak. Mas importante gayang kan ni Malu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masigurado ka nabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat nga rodnangan. Ngam siyak, mabisinak ang nagas-asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adina kan inayaban. Kaduam ka di anapan iti napanan na. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayaw kani Ma'am Malaw anapan iti restaurant. Inakmutan iti kusina. Taagsango kami kani Ma'am Vanessa amangan. Impang, may ka dito'y apartment, lover boy. Uray sa anak nga ag-duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, tada ibagak. Importante ka di day tanga ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita nata ni Vanessa ang nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka kadi? Saan? Ngam madlaw ko anasaktan. Makarit na kadimat iti sakit, akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang, nopay kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayat kuken ka. Apay akas dati inaramid mo. Imbag ta di na kainapat ti asawa. Nagkuyog kami lang kini Malo anapan nangan iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka di makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amumat nga idi paylada mo. Addan panagayat ko kini Malo. Sana na yung kalintigan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nang. Di mo nitulo ti relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklata ni Malo. Nga uray addan asawak. Kasta dagiti makuna kabit. Uray amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Banag asan arumbang. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Agam saan nga rod arumbang. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngakpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksak ta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Isu ti manglukloko kan ka? Ay, anya nga iti aramidag, numaalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie, iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka ngagpadlaw. Masaksakitan naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangluko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam tumano, intundumtang ti panawan.
Di mo pala pagtalawon dayaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumteng to ti panawan amapunwanak manang. Ay, nasingpet ka unay, ma'am. Ay, no siya klaang ti kasta. Pinagtalaw kun Uray ni sir pagtalawag mat no siya. Manang, Ay, anya itayin tayo na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya. Tila matangtangab na. Ay, mariribu ka nak manang. Ngamjak kayat ti makiapa. saan mo't apan nakiapa? No di kat karbangam, ma'am? Aging kat kabailak ti agtanang. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapanpay iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, Dahito iti video, ma'am. Nan, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati Aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribo ka nak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukon da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ang ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumteng to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumteng to da ita, manong. Nay, ma'am! Nay, apay ngay nga agduldul o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti marigreknak. Kanayo nakpay na aglaladol. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kun daytoy kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor Agpakadwa ka kan ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngumapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikrik nak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo, siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Intun malam ti duty. Mala, umunag ka pa, sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunagak. Saan nakakadiadilawan ni Vanessa no masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samat atao tay kunada at di na amo ti agunget. Jak pa'y nakita ang nagunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapan na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamit ang sing-sing rin iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. No kuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarikatan akon, Andrea. Ibagam kadagiti ubing, tao may daamin ditoy. Kasanumat ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumuten ti aginana. Kat kidawag, at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Adadang agladingitak, no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan kan nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon. Maturog akpay, Andrea.
Maria. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabit lang ay trabaho. Green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya taramida na ijay. Diyan mo, agsang sangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, tasaan ka mat amapan. Sa nakas Karina, sa anak mat a green card holder. Imbag kini Vanessa, ta green card holder. Nagnaad ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, di tama tinamuak. Numapan ijay, kukuha ta amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapul nga road akanayon ka nga agan-anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat na kita ni Gary. Sana bali, taddan tumot anak ko. Bayam ka dilatan nga isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao, asan ang mangayat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumot laang ti magungguna. Manong, itulod na ko ni airport. Nagbiit mo't ngayong pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder ak. Diferensyal ta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigudan anak na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti agaplay nga agabroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y anaproban? Nalabas mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasaan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamat ang asta ti panagsaom. Nang runa, no dengdenggen ti asawam. Anya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka niya dumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo ka ni Malo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami kano. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam, no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita. Binukudan na amin a kinasingpet. Saan kan nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid aki jay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing ay ayaten ka. Kasta akmat, Gary. Ngamapay ani Vanessa tingkalay sam. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakit kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpet kan. Uwan, Mama. Papa, kumusta kan? Si kakadi, tinangarakop kanya, Vanessa. Uwan, Papa.
Anya ka di ti marikriknam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsak anak, taymay ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak ditoy? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda, no di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak remain, manang. Kaya't mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya ka dagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama di ta Pilipinas. Kasta ka de. Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ang unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibaga, manang? Masurpresa kayong tulatan. Apay anagladaw kasi mangpan. Itayak pa'y nga aguro-uray ditoy. Inawis na kami ni Ninong, napan kami nagsat. Napatpatag ka di day jay aninong yu kin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat, Ninsamot ninong yu ti pangpapapasam iti ilo mo kan kwa na. Ay, makapasuran! kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka, kunam ka di amasirib ka? Ay na, agtep-tep pa laklang, malo. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, ma'am. Nakaawag ka, mat. Nasapa ka di asumangsangpot ni Gary di ta mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, ma'am? Anya? Pagibagaman nga rod ka ni Manong Eddie. Tamapan na si Iman. No iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, ma'am. Ibagam taalaan naman ng iti video. Ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Anya nga ta, ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Vanessa. Ingka kanumanen alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na idi. Nga aramatan na iti masakbayan, ti ebidensya ana video. Nasaya at mo, ta nakariing ni ma'am iti pan nakailibay na. Apay ana ilibay ako nam. Kasla na ilibay, ta saan nga agunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga rod ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsa ka na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Taawan kwenta ti amana.
Iha, kasi timbaga ni Papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam, kanday jay agayam mo. Wan, mama. Inton makasangpatak iti Pilipinas. Aramidak ton ti rumbang. Rumbang laang. Sana bale, taad damat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't ko ti agsikog. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kayat kumatimada ni ti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jack gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon idi. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito eh. Tamasuron ka. Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak mo tan adinamag ti resulta na. Tas si kamat ti adda a pinanunot ko. Adda ka di manin na bidyaw. Adda, naginnagat da iti ruangan, sakbay nga imo nagda. Insen mo ka di kan ni Ma'am Dayta. Wala, masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti dayjay a babae. Awan babain na. Napuskol ti ropa na. Di na nga ta napanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni Ma'am Vanessa inton sumangpaw. Maamuan tanto inton sumangpag. Magagara nakpaikit din a sumangpet ko man ni Ma'am Vanessa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Ina ko na di opisina. O sige, sa paam ti sumangpet ha. Tawan trabaho kita. Gapot ta rest day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Inakon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramida. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat di nakpanawan ni Gary. Pagparangak nga ta ang masikuga. Dahita nga tati kasayaatan nga aramida. Masapul ang makapanunutak iti wagas. Tapno di nakisina ni Gary. Oh, sikamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasayaat mat ninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Oh, anya ka di dayjay. Amok nga among ada relasyon dagari kan malu. Saan ka di? Ah? Maawatan ka mat kat di. No apay asaan mo nga imbaga kanyak, ninong. Lading ita ka. Kanayon mat abagbagak ngam di nak mat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Ay, nigari ti ayan ti kamali. Agyaman na, tauray kaskasano. Siyak ti ayunam, saan ang igari? Agsipod tamok adakas ti araramiden na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas? Mabayagan akuan, no urayat pa'y dayta mama. Kasanon tinigosyok ijay. Sa bagay, duma jay si kaamis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyarmot kat di dagiti dinutukak. Ngam may mayat matlaang na daak ijay. Wan madkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe ko mati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am. Nakaawag ka mat. Umay naksabatan ijay airport inton bigat manong. Alas 10 adumano dito airport ti aeroplano apag luganak. Nay, sumangpet ka mat gaya man. Wan manong, ngam kidawag asaan yung ibagbagay ti asino man ti sa sangpad ko. Apay nga eh. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpat mo. Agyaman ak manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga ramidon daytoy? Ngamkas itin ako na ni Papa.
Aramidag na ito'y. Tapno awan ti pagtuladan dagiti dadduma. Husto ni Papam. No saan nga ikan itileksyon ti kasjay a tao, saan a madidigra? Napunas mo tan ti panagayat ko kanigari, mama. Taim pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam itigayem mo a pulis, anabayagan day jay nga aramid ta. Ipakitam ti addaken ka a video. Saan danton a makapaglibak? Kaslaak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim muna kasi mangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alaam nga rodan dagiti bagahe, tay kargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amumatan ti kasasaad ko. Well, maawata, ma'am. Ay na, madlaw matan ti tiyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbaetan mi. Ay, at dapay kit di atap kaw. Nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng mau. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Ay, sige nga rod, ma'am. Tay kargak dang iti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo. Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no adda reserba ako nada. Kaya't mo kadimot apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Anya ti kayat mo asawan? No makikalay sa iti sa bali, nga mandakalat ta iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan na itan. Kastamot lang tar aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadendennam. Nagganas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man kun saan. Tano naglabsing ka, agpada nga adda katukad na adusa. Ne, sikabot gayam. Anya ka diti maipaimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawak kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Narami ti asawam kan ka dita. Wan, kan nasaktanak iti nadamag ko. At ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumain sugat na ka, tadi na ka ayatan no kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y mat nga rod ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyamanak manangkan ka. Awan na nyaman na. Pagradbagan mi na ito eh. Kaya sabay ko tamadanon mi ita itimbagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Adwa, pusason nyo ita. Anya ti kayat asawan da itoy. Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro ti asawam. Linukumpay laeng. Anya? Masikog ni Vanessa. Sumurot kayo di presinto. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas nga aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayem ko. Ijekat no presinto nga agpalawag. Ano dagiti video nga ebidensya. Sa adlaga may maysa. Anya da ito eh. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka di ti resulta ti amin. Adala rin di presinto. Mabalin mo, ti umayin ton bigat. Agyamanak. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takitaak dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan at dapay, dagiti ladawan anaalam iti apartment.
Agyaman akmanan. Dakkel da ito ang naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyaman kada kayo. Iti kasjay a kinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simangpat gayaman. Apay adi na impakpakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti pulis amasikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Saan mo aputot dayjay? Ang mga nun naala na iti Amerika. Sakbay anapan ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadaatap ni Bakit Carmen amasikog. Oh, sayang. Anya ti sayang. Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagayaman. At danton anak ta. Anak ko laang, tawan serbim nga asawa. Ah. Kat si kamat a babae, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanan. Tapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko, ma, Vanessa. Pangaasim, di nakibabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo ang maliklikan ti dusan? Anya? Kat si kamot lalaki. Tapno na an-anayan ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo a napaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan.